Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Inyalis mo ka di ginwang ngayon pagod ko ijay sirok di sa lamagay. Apay ko mga yalis ko ngay. Awan mo't ijayan. Itay ko pa yasap sa pulay. Ay saus, ang mga nuad na mangagab itinwang. Inaladangat ha? Ay, sana mabalin na. Sapay nanginatinwang. Inak ibagakin ni Kapitan, tatulungan da kang agbiraw. Halaman nga ron to yang. Sapay ko mata masarakan mitinwang. Ay kalubak pa'y da ito'y kapay. Ituloy kunto akapyan, inton agsubliak. Apayan maray. Saan mat amaro ko day taadang maun? Agdardaras ka. Ay mapanak ijay ayan ni Kapitan Maray. Agpatulungak. Awan dita barangay hall. At the meeting da ijay ilay. Pinaayaban ni Mayor. Kasta ka day. Ay kasano nga ruditan. Anya ngamin ayat iparikot mo. Mapukpukaw jenuang mi akalantangan Maray. Awan mutten ijay nakaipagudan na. Ayan ngay nga rod ni Kabadong. Itay pa'y ngagbirbiraw, ngamawan ka naw. Kastoy laangan ti aramidam. Mapan ka ka ni Maribanang. Anya ngay kumati maaramidan ni Maribanang. Awagan da ni Kapitan. Awagan tumat ni Kapitan dagiti tano tatulungan da ni Kabadong agsapon. Ay, Maray, irwar mo man tay cellphone mo. Darasam. Apayan, Maray. Anyat mapaspasamakan ka. Awagan man ni Kapitan. Bilinin na kumadagiti tanod na. Tatumulong da nga agsapol kin ni kalantangan. Asinaw, akalantangan, kaano pa'y amapukpukaw? Jay kalantangan anuang ni Badung ko, Maray. Kunaklakit din no anya itayon akalantangan. Nay, apay ngay nga ron nga umisum ka. Kasla pa karagsakam ti pan nakapukaw jenuang may. Ay, saan mo't nga itikas tamaray? Kunak ngamin no tao ti ibagbagam akalantangan. Awagam nga ruten ani Kapitan, Maray, tanay, magmag na ti oras. Alawan, awaga kon. Hello, Enteng. Ay, hello. Ay, apay, mailiw kan. Ada meeting mi, umaw-awag ka. Ay, anya ang mailiw asasawam. Ay, awagan man dagiti tanod mo. Tatulungan da kanon ni Paribadong amang sapul kan ni kalantangan. Sino man ang dayta akalantangan akabagyan na? Ada ka di kurkurang na? Saan atao ni kalantangan? Jainuang ni Paribadong akalakyan. Salbag, kunaklakad no tao. Apay, awan ni kwarog dita. Ibagam kan kwa na tabagan na dagiti kakadwa na atanaw. Awan pa'y nga rod ni Kwarog. Iso asikati inawagak. Taawagam mo't dagiti tanod. Ay, sige. Awagak ida. Darasem, tamadanagan una yan ni Marituyang. Adda dito balay. Sige, bye! Nakasarita mo ni Maribanang, Maray. Uwan, Maray. Inawagan ng dagiti tanawd. Msigay, tain na kun ijay balay. Tatumulong akmat ngagbiraw. Sige. Napnapanan ngay nga ta jenuang yawn. No amok ti ayan na. Kat saan akong ngagpatulong pa'y. Ay, uwan niya. Ay, apay no umay ka mo tumulong, Maray. Ha? Tumulong ak nga agbero kitinuang? Kasanungay no ada umay gumatang. Malay na nga rudan. Diyala ko man di magdagas dito. Naa. Imbagak aya nga men na dumagas ka. Ayan nga, hindi pa rin tay. Adda meeting da kano ijay ilay. Inawagan na dagiti tanod na. Umay da siguro inton madamdama. Jesus, pang birbirukan min ngay nga ta. Adda mang surot dito'y kalsada. Ang mga nunag na dito'y kalsada apim manaw. No nagtudo ko ma, madlaw titugot tinuang. Ang saan mga rad. Ay, sayang pa'y ni kalantangan. Napukaw sa taon. Ay, sapay kumaata masarakan tayaw. Adda may sa atanod asumungad. Ay, nasiyat, mate. Apay ngay, ngagmay-may sa. Apay ngay, ngagmay-may sa ka atanawd. Ayan ngay, dagiti kakaduam.
Napanta nagsapol, tata. Alangan adito'y balayo, to'y umay da pagbirukan. Kasta ya. Apay ngay nga da kayo dito'y balayo. Ingkay matagbirok tata. Nagbiro kak itayain. Ang jak masarakan. Saan ka sumardeng agbirok? Aging ka di mo masapulan. Mala, intang arudain. Nagbirokan ka di dagiti kakadwam ngay. Amu pa yan ngay. Kat adda akmat nga rod dito Nagsawar da siguro ngamjak amu no sa dinaw. Minta mangarod agsawa rin Tata. Ay, agluto kay ti pangaldawan tayo, anana. Ay kunak man no umayak matagbiraw. Anya ngay ti kanin tayo no mabisinan tayo. Isugayam ngay may ka dito'y balay, taday tate bagam. Ay, aldawan ngam awan mat masarakan tano ang tata. Tayo pa'y mangan. Pasado alas 10 pa lang, Mike. Kaanti bagbagamon. Ay agawid ka lang ngay. Da kami tagbiraw. Ay, kung kunakalaang mat day tata. Ay, agpudot kala dagos Awan mo ti masalamaan ta akadwa matanod. Napanda siguro nagmerienda ijay tsanggay, tata. Inta kitahan nila. Barang adada ijay tsanggay. Ay, amok man ta di ta utak maun. Hapay ama pantinwang ija tsanggay. Ha? Ti kadwak ata ano ti kunak nga da ijay tsanggay. Awan ka di pa ni Kwarog. Awan pay. Ay. Jakman ammo iti dayjay akaanakam. Nupimanaw, mabayag sa sumangpay. Nabirukan da nga tan di kalantangan anwang ni Paribadaw. Anya nga iti ammok. Awagam adag iti tanod mo. Taamwem no nasarakan dan. Uwan gayam. Awagak ida. Rumbang laeng. Syakot ti pagdamagam kat didakmat kadwa nagbiro. Tiamok akit, may daimbagakan ka. Awan tim imay, manipod na pandatim mulong ang nagbiro. Ay, hello, Tanod. Kumusta ditaan? Hello, Kapitan. Nata di makan di tato, may kami. Makan asasawon. Ay, nabirukan yung tinwang. Saan pa, Kapitan? Mabisbisi na ka, ngam pay bait. Namangan no, imbabadan tilalat na. Ha? Ay, sana. Kasimot ni Paribadong. Apay ko makaasin ni Tata ba daw? Kat saan mo't nga isot imbabada tilalat na? Naasidag ka lang. Apo, ipaladaw kan. Ay, anay ikaw. Ano ti basol ka? Tay paladaw na nga, Kapitan. Ay, kaya't mo asikat ibabada tilalat na. Ay, saan Kapitan? Kung kunaklayang matay jay. Ala, umayak mo't makipagbirok. Adagong guna ti makabirok. Ay, agawa nga rudag birok. Tapno siya ti makaalay ti gungguna. Sige. Babay! Di ngay tanod akadwam itay. Nagpartak mo tapi manaw. Tada ka nugunguna na. Pinanawan na ka dito'y. Hindi imbagam nga dagunguna. Pinartakan na, tinapan nagbiraw. Tapno iso ti makaalay, ti gungguna. Kasta? Kaano pa'y amapukpukaw tinwang mao? Ang mga nuderabi pare. Nadlaw ko tayo parbangon, nga awan mutayin. Imbag no awan ng takaw. Sapay mayat dahi dya, pag-aradaw, tanatulnog. Napan kan ije karayan. Ay, saan pa'y pare? Makadanon nga tapay ijay, tinuang ka. Mare, naggapuam? Napanak man gimatang itirika daw maray. Agluto ak iti kanan dagiti napan nagbirok itinuang. Anya ayat ti ilutom asidaan da. Pinartik jedak kalapato may maray. Ay simurot kat ni enteng anapan nakipagbirok. Idi simmangpet manipod ilay. Kasta ka day maray. Ay sapay ko mga ruta masapulan da. Hawanan ati pagarado ni Badungkaw. Hindi ka madanagan, Mare. Masarakan danto. Sige nga rod, Maray. Inakunta jay lutlutwag. Wen, Mare. Mapanak mo't di taayan ni Mari ko anang. Adamot gatangat. Anya ka di tigatanga, Mare. Ricardo, Mare. Awan mo't gaya mon Ricardo ijabalay. Ricardo, matim may ginatang ni Mari Tuyang itay. Ay, kaasimot da Mari Tuyang, no di da masarakan tinwang da. Apay nga minadi da impagod analaeng. Kalakyan pa'y gayam, iso anapig sa amang guyod iti talina. Saan nga ta, analipatan ni Pari Badong nga impagod?
Nalabit kasta. No impagod na analaeng. Sana kas ka rin na makabulaws. Ay, amo pa yan nga, Maray. Ay, tay gat-gatangak nga rudan Tapinanawak anak kasaang tay kaldero. Ang mga numaksag. Sige, mabiit laang, taikan ka. Makitam ka di nagitiwang di takarayan. O masidag tapay man paray. Ado magtinuang di taigid ti karayan. Aglalangoy da. Sus, ababaw ti danom ti karayan. Sasad ang nagtudaw. Ay, aguray ka man paray. Ah, Kasla ginuang ko akalantangan, da iti lingad ti bumalasang anuang. ay bigbigam barang isungag pa isaw. Ay, agawaan tapay ti magna paray. Sige. Medyo linglingdan ngamin ti bumalasang anuang kay. Kasla iso day jay. No isaw, imaylan nakidate. Ay, asigan tapay paray. Ah, Nakapaklab iti ababaw adanom ti karayan. yan. Nailingad ngamin ti Sara na kay. Ala, intan paray. Hello, apay nga imawag ka, tanod. Kapitan, nasarakan nyo ka din tinuang. Nakadayo ako ng mawamay. Ay, saan kami pa asigurado no iso ti matanawagan may? Apay nga imawag ka. Mabisina kaon. Hintay ko mamanganan. Umuna ka na. O sige, umunak na rin ang kapitan. Mabisina ka talagan. Day talabisin mo ti ambom. Uray pa nagrurunda. Sikat ti umuna ang mabisin. Uray kumano na lukmag ka. Sayang ti kang kanam. Di kapitan mat. Sige nga rin. Umuna ako ni di balay na nanatuyang. Ay, inkalatan. Ay, salbag ka anuang. Binanog na kamay. Imay kalaang gayam na kidahit. Ay, nakidate at bumalasang sama day takadwa na anwang. Isumit ti kadwa nang aglanglangoy paray. Anya pa'y ngay. Ala, iguyod mo na. Wan paray. Imbag ta imbagam nga umay ta dito karayan. Kasta ati agbirok, sawaran ti mabalin apapanan tinwang. Payajak na panunod nga agpaisaw dito karayan. Ay, manu kayo anapan nagbiraw. Di pa'y nasarakan. Kabambantayan pa'y tinapnapanan niya. Ay, huwag nga ron paray. Iya'y magkalsada tinapanan ti daduma. Intakit din. Ay, agyaman aking ka pare No di mo imbaga nga umay ta dito karayan. Binantayan ko man ti kalantangan anuang ko ti bumalasang anuang. Adda kayawn, kapitan, badaw. Adda ka din tinuang. Ay, napanlagayam nakidate tinwang yaw. Nakidate? Kasano ang nakidate ako nam, kapitan? Kinuada kadwa na bumalasang anwang, aglanglangoy da. Pati gayam nuang kat agpalwang. Ay nakas taunay adanag kaw, kuna no tinakaw da. Ay, iparngad nyo ngamin analaeng, sakbay apanawan nyo tinwang yaw. Amangan man no idiin niya po niya, naliwayan nyo nga impagod iti usto. Ay, nalabit pare. Ang mga nudyak nga agpaiso impagod. Ay, saan na maulit pare? Siguradwag ang nakapagod, sakbay apanawak taon. Ay, tatabadong. Ipagod mo anaimbag tinuang mo, tapno saan ang makabulos. Ala, sige! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay nga tawang mga pasahero sa'yo. At tanto-inton madamdama. Itay pa nga, uray tayo diti paradaan. Mabisin tayo to. Tani pangaldawan, kawang pa'y pasaheros. At sumungad alakay. Oh, ni mo tataba daw. Ha? Nakatartaraki man ita ni tahataba daw. Eh, sa dino ti papanam, tataba daw. Di tayo ilay.
Panak man nagninong iti kasar. Wow. Ay, isumulagay man nakasukat ka. Sino ka na kayo timang itulod kanyak? Siya ka, tataba daw. Siyak mo tin ah. Ado ti kwarta ni tataba daw. Ibagam nga arkilain ng ti tricycle mo. Ay, aglugan ka ni ti tricycle ko, tataba daw. Arkila maun. Una, na itilagayan. Ala, inta ka rin dun ah. Sigurado masanak ang matapukan na. Saan? Lisyak, titapok. Apay nagbuntugan dito yung tricycle mo. Nabuntog pa lang dahil ti para kan katataba daw kung nakaparpartakan ti pa nagpataray ka. Ay parpartakan pa mo na. Tanay, maladaw akong. Tumayap ta na ano kasta. Sige, pataya bumaon. Sige, ti makamaw. Ti tao dito kasaran tataba daw. Why, tabaknak di agkasar. Ay, Bumaba ako na. nay. Ay, tataba daw. Gipliti yung ay. Ay, ilis ng balay. Nay, awan tungtungan ta kay listak. Agbayad ka pa ya. Na, ay, manawan. Ilistak ka na. Ay, kwaraw. Huy! Si kamot ka mangkail. Nakaturo kaktawan pa sa hiraus. Ay, itulod nakman ije munisipyaw. Mapan kay di munisipyo. Ay, pandaram kay dinta-intan. Saan ka mo ta nakasukat? Anya kumano sa anak-anak kasukat. At nga ta kwarta mapagpliting. Nata diskumpiyado. Ha? Anya dito ipang pangigmaw. Basit akoins. Umanay pagpasahim data aquines. Ang mga nusang sangapulo a pisos lang data. Ay! Da kwartak. Apay, danag mun aya. Uray sa anak-anak kasukat. Ay, da kwartak. Imbag pa'y ni tata ba daw? Nagtaraki ita nagpailay. Ha? Sigurado nga do ti kwarta na. Kat ninayunan na ti arki lang imbayad na. Ay, unay kamit din nga agdadrive ko araw. Ay, nagbuntog. Kasla saan kamit anagan? Kasano nga partakak ti agpataray? Kat kaslawan mo't kwarta mapagpliting. Libreng tumanay. Ay, darasem. Ay, sus. Ipakita to kadikan ka ti kwartak. Ha? Partakak nga ruday. Ay, sige. Apay nga ay, tadi nakamot insurot ni Kabadong anapan iji kasaran, kat ninong gayam. Apay kumaasumurot ha. Kat awan mo kwarta na. Anya, napan nagninaw nga awan kwartana. Awan, jak amua, nunangalaan na iti pinagplite na. Ay, unay matdaytan amapan agninong. Iso adya kun si Muro, tadyak kayat ti magmagna. No siyak, mabainak nga umatindar iti kasar no awan kwartak. Jak lama mapanen Ay namaray, ni badung ko nga main, napuskol ti rupa na. Uray to pa'y sanda nga imbitaran kat mapanlat ta makikasar. Ay, kat talagaan na puskol nga rod ti rupa na, no kasta. Ayan nga iti pagpliti mangkail. Ay, mabit lang tawarwarek pa ito'y nakaibalkutan na. Ne, imbalkot mo dito na labaga apan niyaw ti kwartam. Siyempre sa bali pa iti adda iti bulsak basit a coins. Inted ko kadag iti agpalpalama. Isag sa 1,000 a kwartak, binalkot ko dito. Nagpuskol mo tin dito pan nakabalkot na. Tapno na rigat matakaw. Nagadupay agalot na. Ay, aguli makakali. Dandan ni mawarwar ko. Na, kadaanan na pita ka dahi tangkay. Dahito iti pasahik. Ada reklamaw. 5 kasaw. Wing! Naragsak kamot siguro. Ay, urayan ka nga gawid ang kail. Aglugan kan tumanen dito yung tricycle ka. Ay, diskumpiyado kan tumangamin kanyak. Gaputa sa anak-anak ka isputing. Para! Woo! Check! Para! Nay, kapay ngagparpara ka dito igit ti kalsada, Usep. Awang gasolina ti tricycle ka, tadi mo nagpasahay ni tataba daw nga intulod ka. Ha? Kapay ngay?
Kuna na ka nga ilista ka, hindi pasahin na. Kaya't mo asawain, inutang na. Pun, Imbag ta nakita ka limabas iso apinara ka. Ay, pabuludan naman iti paggasolinak, Chay. Imbag nga rod ni uncle ko ngayon tulod ko, ha? Taong rin sana nakasukat. Nagaduti kwarta na. Dakal tinted na apliti na. Nagbabawi ako nang itulod ka ni Tata Badong. Nila kumat, kapitanin titulod ko. Adda kwarta ni Kapitan, Marey. Kano kaal-ala, medyo honorarium, may idikalman. Wen nga road. Katsak mat amo no sa dino tinangidulinan na iti kwartana. Kaya mo asawan, ilamlamang na ti kwartana. Wen Marey, kasanaw, idinaminsan an ala na di honorarium na pangkuinggatang iti baro apinggan may kaskada kaldero may. Wan, Marey, malagip ko, tadwata idi anapan gimatang. Ita, ilamang namot ti kwartana. Kat nagpailin samot ni Kapitan. Inala na siguro amin. Ay katawan nga rod pagpalingkim Ay talaga nga awanan, Mare. Ay, saan nga agbirok itinaimas asidaan na? Imbag ni Marituyang, tanapan nakikasar ni Badong na. Isupay kanu ti may sa aninong. Ay, sigurado. Inton agawid ni Kabadong, adayawid na asidaon da ni Marituyang. Ay, sigurado dayta Ni paypari Badong tikunam. Ang mga nuyawid na jay buo, ababoy. Nagmalasin ti kastoy. Atong agpaiso tinayawid ko asidahin. Mawanmot ti pagpliting nga gawid. Ay na, sa pinagdagsan na gito'y saksaka ti baboy kanuang dito'y sakap. Saan mo ta mabalin na paklayag nga agawid na mga numauld apak. At dakit na kita ang mga irang hulda partikar ni dito'y ilay. Ay, paray! Apay dito nakasakaw. Ay na. Ay na, siga magayang paray. Imbag ta nakita nak. Nakita ka nga ron. Kasla na unag ti pampanunutan. Kasla nangig ko pa'y anapan kakano ije kasaran. Ay, pudno paray. Kinapudno na. Adaw, tinsakop asaksaka. Ay, ayan na. Nakita man paray. Ada dito yung nagtisakaw. Kita akman no, ado talaga. Kita ba? Na! Ay, kumplito mo't na kita saksaka. Kukot ko naman pare. Ada kukod di oink oink. Ada kukod di mo. Nakita niya kukot di ma. Ay, kukod di nuwag dito paray. Ikot mo na. Naglain kan paray. Problema nga rin dito paray. Nung kasanaw ka mayawid na kita. Awang mo't kwarta ka. Ay, awan pa masahin. Uwan paray. Mapalay, napautangan na pala paray. Nautangan ka dyan. Ikang kalatan na. Ay, agyaman na ka paray. Thank you. Paray. Hindi may sa kondisyon. Kanya kay data kondisyon paray. Padawat mo kanyak na kita dato maako ka. Kasi akmaan ang iliblimas no dawatom lahat. Magmagna ka nga ron, no, kasta. Muna, ikang kan paray. Itang pares ako kung na kita. Pagpingayan ta. Ay, punay ka matin paray. Nagadumot din ngay. Ay, magmagna ka nga ron din. Ay, saan nakapanawa na paray? Wine, bagi mong paray. Di kala na panunot mo't tinangyawid iti lasag para kanyak. Day talabagbagim ti pinanunot mo. Apay aya nga, reklamo ka pay lang. Kitduata mo't amang sida ka na gito'y akukad. Amumot ato pula, jak makakinit iti tulang. Ay, kita nga rin ngamin analaing Oray pay. Sige, ito na minsan na mapana. Puro lasag tumot tayo, tiyawid ko, para king ka. Kasta Ita, ano sampay lang tagigaw, pitidigaw. Wow! Kukod ti sidaan! Naragsak ka kwarong. Siyempre matanggal. Kat nagdakkel to pa'y tinted mo aplitim itay kanyak.
Sumit lagay dumanon iti lapayag mo ti isem mo Angel, naluto nga tanji ko kaud. Aywan anja. Apay nga awan mangka maglulutaw. Namangan mat no nalipatan ni antibanang ti aglutaw. Pinakitain. Banang! Ay nakaluto kan. Ha! Nagkunang agluto ak. Di mo pa rinog yan tinagluto. Jack kaya ti agluto. Ay apay nga kinay, mabisinan ni Kwarog. Oray mabisinan kayo. Apay ta nakakusilap ka manan. Ha! Naalam gayam je honorarium mo. Ang abdinak pa'y inikan oray 5. Apay kayat mo ti kwarta? Damagang pa'y laang. Nunang ilamlam magam Ha? Jack amo no sa dino. No adda dito'y bulsak di kwarta. Apay ngay ilamang mo. Ikang kamadlangan. Jack aglutluto no dinak ikan iti kwarta. Ay ikan ka. Warwarak man dito nakaigalutan na. Sino katamon ti walit mo? Panyo itan analabaga ti walit mo? Ay may merda ito itanalaglag na. Manutikat mo. Limagasot no sa garibaw. Pagpilyon nakpailaang may. Ito, limagasot. Ha? Inapulaang tilutwag no hasta. Aramidak pa'y anakusal kanaksal. Ay, unay kan. Data, nayon natin siyang garibo. Ay, agyamanak, inteng. Sige, agluto akon. Inna po'y kansidaan para kada tayo atalaw, kada kuharog. Nagalisto kami tinno da kwarta. Sa dino ti papanam, Kabadong. Itaman karo ba? Tama pa nakagdamag-damag, Maray. Anya ti damagaw? Si kaman tuo mo na pagdamagak, Maray. Adda ka di amaw, nagkasar dito lugar tayo. Adda Kano nga? di may sa akasar, mapasamak inton umay atawan, dita abagatan. Di sumaruno akasar, dito'y laod, inton umay abulan. Ay, mabayag pa'y magayam. Apay nga men? Ay, kat mapanak manan agninungin na. Sayang dagiti kukaw. Anya? Ay unay kan ba daw? Tainibus mo man ng shampoo kan sabaw. Ay, kitwin na. Naskin gaya man na pang luwa ka mapanagninong itikasan. Agninong ka manay. Wain, mayat tagninaw. Tada maiyawid ko asidahin ta. No puron tumula tulang. Saan ka namang yaw away? Tapuron tumula diguti pasidam kanya. Anya laki di na ya. Puro lusag itahan ti iyawid ko tuyang. Mala, iyawat mo, tay pabanglaw. Tagpapangluwak man pa'y. Darasay, tamapanakaw. Yakat ti maladaw. Asino kada kayo ti mangitulod kanya kanya kasaran, ni ilay. Sana siya? Dadapay, asa na siya? Apay ngagpipin na ti doon kayo umitay. Oho? Di kan to pa'y nagbayad. Ha? Awang mo inted mo nga arkila di kanyak. Si kangaruden ko araw, ti mangitulod kanya. Pandara mo, dahi ta tricycle mo, tamapantay. Naglayng mga reklamo dahi to kusi po na ya. Diyak kaya, tatabadaw. Saan ka nga ito loud? Ay, at kwarta. Ipakitan pa'y nga umuna ti kwarta ma. At nga ron dito'y bulsa. Awan ka di, Chet. Awan kwarta na dahi ta. Amok nga awan. Uray naka-sputing ni tatabadaw. Amok latan nga awan kwarta na. Magmagna ka na tatabadaw. Ayawanin na, maladaw akaw. Sungay tulod ako na. Oho, agbayad ka pa ya. Diskumpyado kami kengkan. Linukunak iday. Anya! Ay nakatabadong. Saan mo ngamin adadaalan ti panagtalak dagiti tao kan ka? Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binaway.
May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Makapasurunti kasta, kapitan. Ay, surun ka. Apay kadimanan ka, Badong. Naggapuak iti barangay hall, maray. Mangala ko may ti barangay clearance ka. Awan may ti parinting agpirma. Napanan na nga'y. Ay, napangataman ni Jawitingan na. Ngata? Ay, masuruna ka talaga. Alakat urayam nga agsubli iti barangay hall, ah. Inton kwan, mapanak ni tabangir a barangayan. Taijayak ang mga lay ti barangay clearance ka. Anya? Kasapulak kumaitan kay. Mawan mo ni parinting agpirma. Pangusaram aya iti barangay clearance. Kasapulan nga ron ijay sirkak at trabaho ijay ilay. Sandak nga awatay, noon barangay clearance ka. Aya, anya nga'y atrabaho. Dishwasher lang makidi ti may sa restaurant, maray. No apa, kasapulan ti barangay clearance, ah. Kaun, ah. Kasta talaga. Uray anyan sa trabaho, itakot kasapulan ti barangay clearance. Sa payawan ni parinting agpirma. Kaurayam, ah. Ununain ng tumot ti mapanijawitingan. Ala, agsubli kan tulaangan iti barangay hall, bareng maranaam taon. Ano to yang? Anda kayo mat dito yung barangay hall. Wan kwaraw, mga laak ko maiti barangay clearance taka sa pulak. Ngam awang kanumo ni Kapitan nga agpirma. Ay, kwa, nagpailay. Apay, pangusaram iti barangay clearance saya. Agaplayak nga raw iti may sa laundry shop ijay ilay. Kitnasken kanong adda barangay clearance. Aya? Ay, urahin yung warad ni ang kalinding ah. No sa dino ka tinapnapanan na ah. Unaw napan nagtaya iti huitain. Ha? Ay, napan nga raw di jay ilay. Ada kasarita na ijay, apada na kapitan. Di ko nam kiday. Aday ijay huitingan. Madama ti duty na dito yung barangay hall. Ngam sa balay, ti mapanar aramidal. Apay ka di adiyo pat dyan, anapan ni jay ilay. Napanigay huitingan ko na ma. Saan nga raw? Napan ni jay ilay. Ada kasarita na ijay, apada na kapitan. Anya nga oras nga sublay. Tsaka mo ah. Agsublin tulat na ah. Bagbagam niyang kalmaw, karaw. Nga main, adaw ti kabaranggayan nga grikriklamaw. Akanayon kano nga awan ni Kapitan. Ha? Kaya't nasawan, saan nan aramid ti pagrebengan na kas Kapitan. Hanggang, may tagsapa da tatabadong kanana to yang. Kasapulan da kano ti barangay clearance. Apay, pangusaran da ko iti barangay clearance. Nag-apply da kano iti trabaho. Anya trabaho nga ikot, bakit kan lakay din? Tsaka mo ah, nagsublidan to ka na. Iso apirma mo ti barangay clearance data kasapulan da. Katuna. Kena ko na ni nana to yang. Nga do kano ti agreklamo kan ka. Ngamin, saan mo kano nga aramidan ti pagrebengam kas kapitan? Ay nagadukot nga mo dagita at taon. Akaslawan na saya anar-aramidak dito yung barangay tayo. Yay. Kasta talaga ang kail. No nasayat nga aramid, sanda makita. Tapasig abid daw ti makitkita da. No kayat da. Isudan ti kapitan. Sukatan daklangan ah. Kita akman ti laing da. Mang kail, palagipan kayo lang. Mga numaliplipatan yun ti pagrebengan nyo kas kapitan. Liklikan nyo nga minti sugal. Don't worry, tadyak baybay anti pagrembengak. Pakadadailam na itanggal. Isuan na saya at no ipangpangruna yung ti trabaho ito ti barangay. Kanya kaya ti agulbud ka dagiti tao. Tunggalag damag da kanya. Agululbudak latta. Di mo sungsungpatan ah. Panawam idan, nagdamag da. No mga nuadamot makunada kanya ano kasta ti aramidak. Isu nga, agrasunak latta na. Ibagak nga da kasinara kayo jay ilay. Ay, mayat! Tanong mga baka ikang ka iti balatom. Kano pa nga mga bakayaw? Awan tupay na nga baka nyo rin na minsan lang. Iso aliklikan yun ti sugalang kay.
Apay marituyang, anya ti ibagam ta imay ka dito'y balay. Adda ka din ni Kapitan. Ay, nasa pamatarimwar. Ken apay amasursuron ka. Masursurunakin ni Kapitan. Agasam, saan na pa'y apinirmaan niya barangay clearance may kin ni Badungkaw? Ha? Pirma na lang ti kasapulan. Ngam di na lakat pinirmaan ang sakbay anapan ijay huitingan. Ha? Awan dito'y balayaw. Kaya't nangarod asawain nga adda ijay huitingan. Anya? Ha? Dayta, Kapitan. Kapitan Huiting! Yuhu! Kurog! Ada ka? Nay, ang galing tayo. Nakaragrag sa kamot ngayon may dito'y balay ka, oh. Nangabakak. Ha? Ikang ka iti balataw. Nangaba kayo tingwiteng. Tagtagari ang mga noda makangag. Mano nga itinabak yaw? Nawadwad mo basit. Mabitlag at ikang ka iti balataw. Atoy. Ha? Ha? Oh, wartamit nga agpaiso da ito inyawat yaw. Thank you, ah. Ikang kamanti kwarta ta gumatang ka iti pagsangwanta. Uray ta, duwa ta laang mo't nga agsat. Ay, katuwa na ang kay. Arigla daw. Munto'y nga rudan ti gatang ka. Enteng, damagaw anangabak ka iti huweteng. Nangabakak iti huiteng. Itad ko kang katidaduma ang kukwak tidaduma niya. Dayta ka din huweteng ti ipangpangrunam nga aramidan, Kanayon kanu nga awan ka ija barangay hall. Ha? Idin to tamasapsapa kamot nga agga po dito'y balay iti inaldaw. Katno, ako agjut-juti Anya nga rod ti kaya tasawan ti mangmangag ko asasawan dagiti tattao. Asika kanaw, kat kanayon ti kaawan nyo ijay barangay hall. Apay, asino ayan na itabang patpadakas ka niya? Agpili ka, inteng. Huweteng, wano ti kinakapitan mo. Anya? Agpili ka. No mas importante kan ka ti huweteng. Sige, agresign kan kas kapitan. Iko ay niba nang mat. No di mo matlaang maaramit ti pagreba nga makas kapitan. Agresign ka laangay. Ay saan Apay ta pag-resignin nakmat. Agresign kan, inteng. Ha? Kababain ka laang. No agtuloy ka pa'y akapitan. Aday tamot huweteng ti ipangpangrunam. Inton bigatan ti meeting tayaw, Kapitan. Ay amo, sana masapul nga ibagam. Ipalagip ko laang, Kapitan. Tama nga, no tumalaw kan tumanon. Tumalaw asasawam kagawad ko nang. Mat, amang ano aglibas ka manen amadama ti meeting. Kaano pa'y naglibas Ay na, Kapitan, di ka naglibakpay. Basta ipalagip ko kan ka, ang meeting tayo nga opisyalis inton bigat. Amo ka di! Ay sige, tada pa'y papanagayam. Maladaw ako na. Anya! Sige! Nagdardarasan anapan. Mapanman ngatan ijay huitingan. Adda parikot ko, Kwarog. Iso ako mamang ako making ni Kapitan. Tabarang masulbar ti parikot ko kinilakay ko. Ha? Anda barikot mo kinilakay mo, di na? Awan, Kwarog. Awan mo't gayam ni Kapitan na pangibaga ako, ma. Hindi mo piksaan ti sangit mo, di na? Anya ka di ti parikot mo kinilakay mo, aya. Sige, sa akong ti pangibagaam. Barang at na maitulong ka. Apay, Kapitan kaya, tas ika ti pangibaga. May sana ka, Kapitan. Ala, ibaga maun, barang at na maitulong ka. Kasanumat ngamin, sana na kayat nila kay ko ti maturog ijay silad me. Anya, hindi tati parikot mo. Adda babae nila kay ko, Kwarog. Paingay nga, babae nila kayo, Mau. Itian niya aga, Pao. Diyan mo, Kwarog. Amo ko na, Pao. Anya ko matirason. Kasi ti aramidam di na.
Kanayon kang agdigaws, nga uray sa bunla paglabati aramatay. Ha? Kanayon kang agsagaysay. Kita man tabuk mau. Kaslasan na nasagsagaysay. Kung nagsukat kamot ay ti duster mau. Sa balin ti angot mo di na. Ah, Kaslasan na nalablaban ti kawis mau. anya? Ken uray dagiti anak mau. Kanayon mo idaadigusan. Takakutkuto da. Kwa. Agdalus kamot ni di balayaw. Tapno maragsakan nila kay mau. No kasta sumangpat na nagkapoy ti trabaho. Kasta ka day. Wan, mala. Padasam nga ramidan dagiti balagad ka. Makitam tao tinasayat a resulta na. Integ, anya jay damag ko. Anag sa saruno, dagiti mapan ije barangay hol nga agpatulong ken ka. Ngem, nekwarog ti sumango kadakwada. Taawan ka. Ay, adamit dagiti kagawad ija nakajutay. Oh. Angem si Kati Rumbeng nga dayjay. Tas si Kati Kapitan. Naa. Anya nga ti diferensya na kagpapada kami nga opisyal. Ay nainteng, mangrugi ka man ngatan ako nak. Ay, at least kit di ata adan ni kwaraw nang bagbaga kadagiti ada parikot na. Iso nga awanan ti parikot. Oh. Apay, napanam ngamen. Napan ka manen ijay huitengan. Aniya ko ba? Oy nainteng, iti day tangar aramidam. Awan ton mayat amang ibutos ken ka inton sumarunaw abasing kawal. Anya kita awanan. Agresign ka laangan. Tadi mo mat maaramid ti pagrebengam akas kapitan. Ay na, kasta ka na yung tiibagam kanyak. Apay, asin nung araw, ti magsukat kanyak no agresay na. Saan mo naparikot dayta? Basta agikat kan kas kapitan. Tadi kaket mangibabain. Ay, kwaraw, agikatak sa ngagpayson kas kapitan. Ha? Kay, sino ay ti sumukat kan ka kapitan? Ni tata ba daw? Ay, sikan ah. Ay, masadutak lang ang kapitan ng kail. Nanti ba ng ano kayat na? Ay, kit uray asinon ah. Apay ngamin ngagikat ka. Ay, jak masangaw ti kinakapitan ka. Apay, mas importante ka diti huiting as asikaswang. Ay, una! Ay nanggal, nagbalbaliw kan. Taya ka ataya, ngaman manu ka lang mata mga habak. Saan mo't? When might, sipod nagtaya ka iti witing, na minsan ka lang ng habak. Iso nga ron ngagtaya aklat ah. Tabarang mga bakak to iti dakdakal. Sana nasayat ati kapitan katagwit-witing ang gail. Madiakitaan. Ngamin, sugal ti witing. Oho, saan mo't aka na yun? Inal daw to, pay ngagpagna ka dita. Nga agsapsapol iti pagtayaan. Ay, sumardeng ka man ba? Ti makunak, ipang pangrunam ti pagrebengam kas kapitan. Iti kasta, angwan makuna ti bumarangay kan ka. Kapay ka di atong kalumayak dito yung barangay hall. Kaya't ko kasarita ni kapitan, katjak madandanaw. Rimuar nga main. Kanayon akasta. Sabay ikamang kukumat, iparikot ko kenkwana. Urayim laangan. Amang ano addan to dayjay inton madamdama. Anyamot tenday ta, kapitan. Pudno ka di tidamag kau, akanayon ni jay witingan. Ha? Amang ano adda ijay ita. Ay, jakam mo. Ala, agsubli ka laangan inton madamdama, dalmas. Sige. Itad ko ken ka ti cellphone number kau. Taitiks naktaw, inton adda ni kapitan, ha? Anya ti kaadda marikwanang, imbay kamot dito balay. Wan, maray, taibagakan ka ti sao ti tattao kan ni kapitan. Nga anya? Ay, maray, bagbagaam ni kapitan. Ngamin, kanayon nga awan iji barangay hall. Huweteng ti ipang pangruna na. Ay, binagbaga akon, maray. Kat nasapa mo't arumar dito balay iti inal daw. Agduty ka no? Pudno amasapa amapan iji barangay hall. Ngamrumwar mo't laang, kat saanan nga agsublay. Kasta? Inton kwan, madamag kon nga addagayam iji huitingan. Ala, bayam mare.
Takasaritak anaimbag inton agawid. Sige, Maray. Bagbagaam ni Kapitan. Sakbay ang madadaal nga interamente tinagan na. Anya ti kayat mo, Inteng. Huweteng, wenno tinapintas anagan mo, kas Kapitan. Siyempre, tinapintas anagan ko, Angem si ka mismo timang daddadaal itinapintas anagan mo. Gaputa mas importante kan ka ti huweteng nga iso ti ipangpangrunam ngas asikaswan. No kayat mo nga agtalinaed tinagan mo anapintas. Unaem ti trabahom iti barangay mo. Unaem ti pagrebengam akas Kapitan. Anya ti serbiti kanayon mo nga ibagbaga. Asika ti kalatakan, katauran, ken katurudan a Kapitan no dadaelem mahit. Enteng, tapno agtalinaed tinagan mo analatak, nasken nga agbalbaliw kan manipod ita. Sige. No agbalbaliw ka, sigurado nga agtalinaed ti respeto ti kabarangayam ken ka. Saan da kalaeng nga irespeto, no dikat ipatagda ka. Iso amanipod ita, agbalbaliw kan, tapno agtalinaed analatak tinagan mo. Sige, taramidak da ita. Nasaysaya at analatak tinagan mo. Gapo iti nasaya at nga aramid mo. Ngam ti aglatak nga agpayso tinagan mo. Gapo iti huweteng. Maawatam ka day, Inteng. Uwan ba nang? Manipod ita kat agbalbaliw akon. Ngembag nga oras mo, Angkyle. Adda kami dito barangay haul. Uwan Kahit nasaya ta adda ka, gaputa ada tungtong ita dito barangay hall. Wanang Kyle, iso nga imay kami atanaw, tapno dagbantay. Tamangan no agpinenget manin dagiti agkaribal akabait ken original white. Ito madamdama kat adda dan taon. Maragsa ka na kang Kyle, tadda ka. Kunak no awan ka manay. Manipod ita. Una ti trabaho kas Kapitan. Agbalbaliw akon. Ayaws. At dakla tamang support kan ka, Angkay. Ay, Kapitan! Ituloy mo tagbalbaliw, tapno agtalinaed anasaya at tinagan mo. Ala, sige! Dinan, tinagibusan ti sawalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Enteng! Insurat ken iti direksyon ni Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Yes! Hay! Adamanin na ilamang ko adilata. Ikabil kon itibag ka. Hey! Sana balay, tasaan mo't akit kita ni Marikwanang tibagaw. Isu asa anak lata mabuking nga gipuslit itilako na. Mari tuyang, nakaluto ako ni ti pangaldawan ta. Ay, uwan maray. Mabalintan ti mapanmangan. Uwan maray. Maudi aktun amangan. Taagawid akman pay. Inakman pay pakanintay po sa may maray. Sige nga rod, Maray. Umuna akon amangan, mangan kantulat ta inton umay ka. Ay! Aday ta, nakaurnong akaw iti dilata. Saan nga amo ni Marikwanang nga inutek ayaw awid dagiti lako na. Ayos! Ay! Oray awan ni Badong ka, adalat ta basta.
Hay, nabsugak iti husto Inibus ko ti sidan. Nay, nagbayag ka mo't anangan, Maray. Ayun, Maray. Nabsugak ko na. Naa. Inibus mo ti nga malukong nga adobo a manok? Ayun, Maray. Ay na, nagimas. Naa. Sobra ka mo't Maray. Si daon ta kumapay inton malam ti kagudwana. Tanapun no mo day tadakkel a malukong. Ha? Aya? Ay, kunak, ano inted damday jay asida ek Maray. Kanaga daw. Mala, agluto kan tumanan Maray kuanang. Naa. Kalpasan anangal daw. Inyidanan iti tugaw sa agururaok. Ay. Inayabak tapno ada katulungak. Ngam di nakmat gayam matulungan. Mangirarit la iti makan. Naimbag kumamon no saan ko asuswilduan. Agre-ring ti cellphone ko. Nalabit ani friend me anday tan. Ay, iso kumangag paisaw. Nimot marito yang dayta nakaturog di tatugawan, Maray. Wan, Maray. Ay. Nakaturog. Idin to tada ka di nga agikilkilo iti asukar alakom. Wan nga rod. Awan ba't maitultulong na kanyak? Ad-ado titurog na. Ngam ti panagtrabaho na. Manungay nga oras, sakbay nga agrieng. 3 nga oras titurog na. No kasta amalpas amangal daw. Kasano nakangarod a matulungan no kasta ngay. Ay, sana balay. Tao may itantay gayim ko at tagailay. Isulangan ti kadkadwak dito tersinak. Umay inton madamdama. Ay, Ay, unayan ni Marituyang. Awan sirbi na asuswelduam. Nagmayat ti maturaw. Nakariing kan, Marituyang. Sino day ta sa nga ilay, Marikwanang? Ni friend Mian. Hello, Manang. Naimbag man ta nakariing kan. Agin dudon yan sakit di day to abakot. Akas laado ti kwarta na. Idin to taawan mo. Oh, apayakas ti panangkitam kanyak, Manang. Ay, di nakmanawagan iti manang. Taag kaedad tansamag. Obeng ni friend Mian ngam iti sika Marituyang. Ay, apay nga da dito'y tersina, Marikwanang. Lading ito nga ibaga Marituyang. Ngam isuitan ti kaduak dito'y tersinak. Dito yun ngagnaod. Kautsak ngay. Agawid kan, Maray. Tasaan ka nakasapulan dito'y tersinak. Anya? Nay, apay ngay akasta, Maray. Basta agawid kan. Tasaan kagayam akasapulan. Nay, nanatuyang. Apa yan nakamisuot ka amagmag na? Akas laad na kasuron mo, nana. Kasuron ko day di agayom ni Marikwanang. Kunamlan asino anapintas. Ninanami anti ibagbagayo. Napintas mo't dahi jay bakit, nanatuyang? Hun nga raw. Kinapintas pa'y tibado na. San akas iti duster mo, amursan. Anya? Ibagbaga lang ni Jipot tipod na mo nanatuyang. Saan mo pa yung masukatan dahi ta duster mo? Idinsapay last week dahi ta. Anya alas tuway. 5 tikas to'y adaster ko anya. Kat agpapadang at datakop na iti gayadan na, nana. Ha? Di ta kayo man langan. Nauyaw kayaw. Na. Ay, kat pudnungot nga main adi nasuksukatan ti duster na. Mas dawa ka. Imbagkit di ata maanusan ni nanakwa ng akatulungan ni jay tersina na. Imayak Maribanang. Taday bagakken ka. Anya dayta, Mare. Nakitam ka daing tay kadkadwa ni Marikwanang. Agnanaud kat itay jay balay na. Adan asawa na.
Saan na nga asawa, Maray? Ngumgayom na kano. Apay, kan asino dayta agayom na? Naam-am muna kano ijay ilay. Apay ngay nga agnanaod ije balay na. Inayaban na kanaw akad kadwa na. Amukon. Tay nasa una kanyak agayom na. Nalastog kidian ni Marikwanang tanangalay te pakpakanan na, ha? Uray sika, saan ka day? Pinakpakan na ka iti dua alawas no jak agkamali. Ha? Ang mas daawak, ta sinukatan na kan kas katulungan na ijay tersena na. Lastog kidian? Na. Agin babak ng ngamay ni Marikwanang. Word Maribanang, agaw awis ni friend me an iji balay na. Kaya't mo ti umay, agaliwaksay tayo umat Sa bagay Alamaray, sumuro ta. Ingka nga rod agurbuatan tayin tayon, Maray. Ni Mari tuyang ngay, saan tayo kadi nga isuro? Saanin, Maray? Jak kaya't akad kadwa ti kusit ako, Maray. Saan lang ako kusit? Agipuslit pa'y itilakok. Anya, agipuslit itilakom. Wan, masya na kwa na, ngam kastama ti aramin na. Libre mo ti kanan na dito tirsinak. Ngam, di nanto pa'y maaramid dagiti ipaaramid ko kwa na. Iti 5 nga ibagak nga aramiden na, 2 laeng ti malpas na. Pahingay. Amangan no narigat mo ti ipapaaramid mo. Anya kumangay tinarigat diti tersinak. Sa bagay Nagalas kat ti ugali na Hay, jak magustuhan. Apay na natuyang, anya ti bagam tay may ka. Kun anya day ta nakabag nga awit mau? Ilako kumaken kadagitoy adilata kwaraw tawan kwartak. Awan igatang ko iti bakas. Dilata? O kita aglalaok adilata. Ha? Nangalaam ngay kadagita? Ginatang ko Di mo pa hilasidain. Gatangem ka din, tapno adda kwarta. Saan ko agatangan day ta? Amangan no dagita tay kunadang impuslit mo iti tersina ni kagawad ko anang. Ha? Jak kaya ti agsida iti tinaktakaw. Ay, awan ni Marikwanang nakarikop ti tersina na. Isa agundawayak daytoy. Inakpurusen dagiti mula na akamatis kan parya kan dadumapay. Nagko na nga main nga inikat na kas katulungan na di ta tersina na. Ha? Mas nasirsiri ba ngam iti sika Marikwanang? Chip, ipakitak to kan ni nanakwanang dayto a video. Nagalasang? Nagado ti pinuros ni nanatuyang anatang. Di na mo nakitak ti inaramid na. Ngamjak nagpadlaw. Ala, ipakitam to kininanakwanang. Chip, bakbakatan ni nanatuyang, nga agaala iti di na mula. Agyaman kami iti impasangom, friend Mayan. Nagado ti impasangum Wen tanagagat dagiti kakaanak anagluto. Kan naimas ti luto da. Ay wan, magustuak ti luto da. Ay, apay numang lukat ka iti restaurant mo, friend Mayan. Adamot tindagita kakaanak am at agalutom. Wan ngagpaisoan niya. Kayat ko Awan lang amin kadwak amang imaton. Kayat ko, dayjay adda kumamat katulungak. Ay siya kunti maysa. Uray siyak, kayat kumad. Sige Mangkita tayo iti mabalin tayong abangan apagbalinan tayo a restaurant. Siya kunti makaammo iti pagpuunan. Ay na, nagsaya atan. Una nakwanang,
Saan nga mo ni Nana Tuyang anaalaak iti video? Tibak-bakutanon. Awan ti ammo ng aramidan, no di ti agala iti di nakukwa. Anya nga iti aramidam ita, Nana. Nasken abayadan na dagiti tinakaw na anatengkaw. Agasam ngay, nagadaw. Anya nga iti ibayad na. Katawan samot kwarta na. Basta bayadan na. Tano saan, ipost ko na iti a video kat iso ti kababae. Papayaban na kanina na kuha ng iti barangay hall na natuyang. Apay ka now. Ang mga numultaan na ka. Gaputa nagtakaw ka itinateng na. Ha? Ingkan. At da pa manaknak na nagtakaw ka. Isu adikan makapaglibak. Anya pa managnag. Ti video ni Jipaot. Imbidyo na ka. Kabayatan ti panagtakaw mo itinateng ni nanakwanang. Anya? Kababa hindi naramid mau. Nanatuyang. Awan pagbayad ko, Maray. Iso nga rod ang nagtakaw, tawan kwarta. No kasta, ipost ko nga rod ti video. Kat mabuyad ka dagiti ado at tao. Sikati maibabain. Ay ikwa, Maray. Mabalin ka di ati rice cooker ko lang nga, hindi bayad ka. Anya? Dayjay lang hindi bayad ka, Maray. Pakawanan na ko, ma. Kankasyan na ka di, Kinasyan ka, Marituyang. Inawat ka kas katulungak iti tersinak. Ngam ado ti maday nga inararamid mo. Mananggon daway kalaunay. Libre lang arodon ti kanam. Sobra-sobra pay. Ngam takawan nakpay laang itilakaw. Ay, kwang amen. Ay, santo na maulit, Maray. Ik-ikan ka ititangdan mo. Nga oray awan mo't maitultulong mo kanyak. Tasyak mo't lata ti aggonggonay. Ngam, nagaboso ka. Awan kat babain mo Ay, sana na maulit, Maray. Inawat ka lang arudan, tapno ada pagswilduam. Ngam, takawan nakpay. Ay na, wen, Marituyang. Da kaminto ka ni Marikwan ang tikadwan ni friend Mayan iti restaurant na. Tangdanan na kaminto. Addan to pagswelduan, May. Ay, imbag kayo pa'y, Maray. Tadan to pagswilduan niyo. Ay, siyak nga ta. Saan nak nga tamot nga awatin day di agayim ni Marikwanang? Ay, di uray taga-ugas lay ti plataw. Ay, day ta ti jak masungbatan, Maray. Kasaritam ni Marikwanang. Apay ani Marikwanang baak pa'y lati kasaritak ngay. Ti mismo agayim na. Inkanto kasarita. Adda ita ditabalay ni Marikwanang. Intun umay abolan ti planok apan ang lukat iti restaurant ko, Tuyang. Ngamin, adu pa'y tinaskan nga si Kaswan, sakbay amang rugi kami. Saan nakadi amabalin nga awatan? Pasensya kan, Tuyang. Ngam, jak kaya tikaskan ka akusit. Agipuslit iti lako kan agtatakaw iti nateng. Pasensya kan. Ngam saan ka akayat akadwa. Sana balay, tapasitan tilakok dito istorkaw. Apag isonto, intun manglukat ni friend Mayan iti restaurant na. Sigurado ka kadi amang rikap kan iti isturmaw? Wan, Maray, okay lang. Sana bali tadyak mo't gastusan di kwartak. No bilang mabanugak iti restaurant ni friend Mayan. O, di agi katak, katagistura manan. Sabagay Padasag pa'y itati agtrabaho iti restaurant. Ikan! Ikan nyo dita! Gumatang kayaw! Ikan! Ditaoy! Ay umaya kun kwarog! Preskaw to'y lakok nga ikan. Kwarog. Hot.
Kita titimbak. Presko dagiti ikan. Bangos ken kalunggaw. Sige, gumatangak. May 1 kilo abangaos. Sigay, bit-bito mo, tasa nga supaw. Tamay sa akilo na ita. Itaman pa'y ngaglaklako ka itiikan. Ipakitak ang nagbalbaliwa, kwaraw. Awan mangawak kanyak iti trabaho. Isong aglako-lako aklaangan iti ikan. Mayat ti kasta. Naimimas gayam ti taraon no nagtaod iti nagbannogan. Ay, pudnot ako namnana. Isu ahos to ti araramidam. Agtrabaho ka, tapno adda kwartam. Adi ka kitagtakaw. Binalikas mo pa'y laang mo. Sige, ituloy mo ti agbalbaliw nana. Tapno agsaya ti biyag mo. Ay na toyang. Husto ti kuna ni Kwarog. Ituloy mo ti agbalbaliw, tapno agsaya at tibiyag mo. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Leonard Rebotazo. Sound effects Joffer Anas Basit. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay ngay gata, awan mo't ni Kwarog dito'y paradaan. Awan? Kano sigod mo't nga inaldaw nga agpaspasada? Kaisumat. Diyak kaya't taglugan ka na gito'y daduma nakaparada tricycle, ta nagpapartak da ngagpataray. Kaiso? Imbag ni Kwarog na inayad ti panagpataray na iti tricycle na, saan makapanirbiyaws? Ay, kasapulan nga agpaili akmaray tanay awanan lakaw. Ay, oray siyak maray. Masapul nga agpalingki ak tanay. Naibusan jay lebon mikin ni badung ko asang adram abog ko aw. Nagsakita kantay. Agsakit ka? Ay, nabarak. Uray dapadapon-dak. Nabara kamot ngagpaisaw. Ay, basol di balasa nga nang bastid kanyak. Nabasted ka manan? Kanayon, mate. Basta garamak, mabastida ka dagaws. Sige, igatangan ka iti agas at umaram. Ay, asino ti agtumar iti agas? Nasaya at si mangput kan inteng. Ay, ni Kwarog agsakit. Apay nga agsakit. Kano napan kala nagaram iti kalman? Binastidak nga raw. Iso nga aggurigor. Di mo manen siguro na ibalikas ti I love you. Kano insurok ini? Naibalikas ko mat anaimbag. Wrong spelling siguro nagrigat kan tuman nga min asursurwan. Nagrigat ka makasuro iti spelling. Agsao ka, intay. Kasla naglaing kamot iti spelling. Agsakit gayam ni Kwarog maray. Isumat lagayam nga awan iti paradaan. Ay, huwan maray. Inggurigor na jepan nakabasted na. Uray asino mat no kanayon mabasted. Talaga nga gurigor. Adala akom nga agas apang gurigor, maray. Ay, awan no agas ti gurigor nabasted abaraw. Ay, kasano nga rod ngay maimbagan ni Kwarog. Aggurigor ka nun ni Kwarog ba daw? Ay, kat gagangay Siyak to pa'y kalkalpas ko naggurigar. Sa balimot ani Kwarog, takunada ajay pan nakabastid na tinagguriguran na. Ay, kit sa bali nga rod at ikasapulan na nga agas.
Anya ngay kumaaklase nga agas. Ay, mapan ko mambisitain. Takitaik, no niya ti agas, aparaking kuha na. Anyaya ti marikrik na di kuwarog paray. Manon nga aldaw anabara. Agsakit ka di ti ulo na. Ay, kwaraw. Agsakit ti ulaw. Wan, nasakit. Nay, kukurot mo paray. Ay, sus. Win, kastana ka. Ay, sus. Uray na pudot ti panawain, malamlaminak. Ay, sintomas amin dagita ti epektaw ti namin anon apan nakabastad maw. Why, gusto dahi tako ng paray. Ang adda kay ti amok anabisa nga agas para itikas ta sakay. Ay, anyang hay dayta. Yara sa asko king kaparay. Na, apay nga yara sa asmaw. Maawan nga rod ti bisa na numangag ti sabali paray. Ay, sige, yara sa asmon. Anya? Hay, wachichi? Apay, dim na awatan. Wachichi ko naman. Adda nga ron tultulong ti kanigid apalayag ko. Aki di kanawan ngay. Ay, sige. Yara sa asko nga rodan, dito'y making kanawan. Ha! Kwarta! Apay, piniksam ngay. Kuna making kaanas kang ngawan sa bali ang makangay. No kwarta ti mangpaimbag ka ni Kwarog. Adamot kat kwartak ditoy. Manuday ta. Adamot duwagasot kan coins. Eh. Kan adamot sagbabainte kan 50. Umanay siguron. Ngam sigurado nga ta nga agimbag ni Kwarog. Padasin Ibagaman ngamin ka ni Kwarog, ta saanan ang mapanagaram, tapno saan ang mabastad, kan maliklikan ti panagsakit na. Sigod ka ni paribadaw. Yapros ka no ka ni Kwarog na gito'y akwarta. Kat, kasanungay dagitoy coins. Ipapit-pit Yapros. Ipaput-put. Isungaroti ko na ni paribadong. Sige, riingam nga rudan ni Kwarog. Kwarog, kaanakan. Agreeing ka? Agasan da ka. Anya day nga agas, nasakit sa amay. Mabiit laang daytoy apanangagas mikan ka. Ay, sana nasakit. Apay mabutang ka nung nasakit? Nayapros kon dagiti kwarta ken kuana. Ay, ipapit-pit mo butinday ta coins Ay, mayatan tirik na kang kail. Na, Mayatan ti Riknam? Mayatain. Ay, nagbiitan? ay, mayat gaya man. Idulin ko nga Ay, rin dagiti saan mo nga kwarta. lain, antay? Saan mo nga lain? Ay, apay asaan, kat igatang ko iti bagas daytoy. Nagsubli ati sakit ka, uno alam dagito yung kwarta. Bay ang pailaan. Di mo alalaan ti kwarta ka inya prosta kan impapit-pit ta. Bulsa kamin dagito yan. Ay, apay ngay, kwarta ni antim dagita. Kaslasan mo mataketa may imbaga na kang kail. Ha! Ay, kayat ko Iso ti pakaimbaga, kwarta talaga. Nay, Kwarog, naimbag kan? Why, tatabataw, mayatan tirik na. Nakita ka lang, idi kalma na nakaigda, nagkapsat. Napigsa ka, no kaya't mo apanagnaga, bagkatan ka. Ay, saan na masapol apan nagdakam? Tamamati ak may timbagam. Epektif di imbagam kinyanggal ka. Ay, jay kwarta. Why, tatabataw, agas gayam ngagpaiso ti kwarta. Unaking kakait. Mayat nga agas ti kwarta. Kahit papanam nga itata na imbagkan. Mumlatan, tatabataw, mapahanak man na nagaram. Ay, saus, kasanaw no guriguro kan tumanay. Aw, makita yu dayta. Gapukin ni Badungkaw, imimbaga dagos ni Kwarog. Imbe damanan ni Badong Mon, maray. Pudno mga main maray. Sige, maribanang, ituloy mong tagistorya. Ay, nalipatak paikit din tituloy ja istorya. Kuma, makitam dayta, marituyang. Sa ukan tumot ngamin asao, kat saan pa'y analpas ja istorya ni Maribanang. Istorya ana imbagan adagos ni Kwarog gapo iti inyapros yu akwarta ken kuana, maray.
Wen gayam anya. Agad, anyang itinapasamak. Idikwan, rimwar meten adagos ni Kwarog. Ay, kat mapat siguro agpasadan Ay, adan pagluganan ta inton sumaruno nga agudong tamari kwanang. Ay, di mi meten nasiputan no sa di ino tinapanan na. Kat ngay, inala na amin jay kwartang inyapros kan inpaputput mi kan kwana. Isu matlagayam nga umay kaumutang dito Teresina. Ay, wen maray, tain na lang aron ni Kwarog jay kwarta. Nakita mo sa dino tinagturungan ni Kwarog. Kino nasabat ko itay. Kit amam ti kunana paray. Mapanmang kano agarimay. Mapanmanan, kano kabasbastad na. Kiti sumit ti kunak, ang mga numabignat. Ken noanyat mapasamakan ko na ano mabignat pare. Ay kit nakarkaro ang agsakit paray. Sigurado Nalipatak la na ibagaking kakay. Ang nasaysaya at no paginanain na pailaan ko man ni Kwarog ti puso na. Di nasaysaya at nuliklikan na ti agarin paray. Ay uwin paray. Dadakkel nga minti gastos no mabignat. Kanayon kamot nga agpalod. Ay, naminsan nga pulo ako na nagpalo dita. Si kalaang nga tinakaibos iti lakok alod. Di mo pa'y kaya, tamakalako ka. Sino ayat ti teksam? JRR makabalasang di tabagatan. Agar-aram ka manan. Ay, nagpintas nga minda di balasang kagawad. Long hair kan rosy cheeks. Kita tama nga numabastad ka manan. San mo't siguro itan? Kanayon kumatatiksan. Sapay uray ka laagurigor no kasta mabastad ka. Mangan tayo. Ayan ni Kwarugan ngay. Apay, di mo ayan nakita di taruar nga da kasarsarita na iti cellphone na. Itay pa'y agsapa da ita. Aging ga ita. Aldawan, adapay lakasarsarita na. Iso nga rod nga ibagbagakken ka, amasapul abagbaga amday ta akaanakam. Di nansa masaangot ti manganan. Ay talaga asaanan. No nakasango dito lamisaan, jay pa'y lasilpon na ti igam na. Ay kasanungan ti panagrundada. Ay katawanan Panagkunam, makarunda pa'y aya. Di trabaho na nga di barangay hall. Kunak amapan aglinis. Ay awan nga rudan. Di nanto pa'y masangon ti agdigos. Siyak matagsakit itan no kasta. Ipalubos mo nga rod ang mapasamak kan katikasta. Agar-arim sa manan. Ay ka, agurigor tumanan Tatabataw. Day. Apay, adda ka din ang danog king ka di ta naggapwam. Naggapuak di tabagatan. Iti ayan tiarar makabalasang. Binastad nakmanan. Nabastad ka manay. Ayunay mo daytan Kwarog. Makagurgurigo rakmanan. Iso nga agawid akaw. Makitam, agsakit manan ni Kwarog. Nakita nga ron na nakaida. Ken nabara. Naistorya na ka din kan ka nabastad manan. Agasan tamanan na. Sapay adon ti gastos ta. Gapo iti pan nakabastad day ta ka nakam. Ay, agasam man tauray nala igurigor. Ay adda kwartam dita. Kwarta manan. Apay, awan lat kwartam. Adda ang amumutain. Alain na tumanan. Itinagan ti kwarta. Maimbagan ka, Kwarog. Sana ka maimbagan ng kail. Apay asaan? Inyapros kumatan dagiti kwartakan ka. Ipabulusam kanyak dagita kwarta. Awan bilig na no yapros mulaan. Mabastad kan tumanan. Da kami mitlakan ni antim ti aggastos. Agpasada ka laangan iti tricycle tapno adda kwartam. Kasano ngay, no makariknak mat iti ayat. Bayam da ta ayat-ayat. Agarim kanto no adda kwartam. Saan pa'y nga ita?
Huray ta, iti tricycle apagluganan ta dito'y paradaan. Apay, talaga saanon nga agpasada ni Kwaraw? Ay, kano ko nada nga agsakit manan. Na, una yan, kanayon mo lang agsakitan. Isungarot ti kunak. Sorry na ti papananyaw. Nay, nimot Kwarog dayta. Ay, naimbagan siguro na. Naimbagan kan, Kwarog. San pa yung unay, kagawad? Apay nga, yan nagpasada ka. Una, tapno makaurnong ak iti kwarta, gastusak no agarmak. Ay nasaya at dayta planong Kwaraw. Sige, aglugan kayon. Tay tulod kayo ni ti papananyaw. Ay, Kwarog, agaram kalat na. Bareng maranaam to, ti kaparagpag mo. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.